mu karere ka Kamonyi umugabo n'umugore batawe muri yombi bakekwaho kwica umwana w'imyaka 2 bari basigiwe n'abaturanyi. Abaturage mu karere ka Kamonyi bakomeje kuvuga inkuru y'incamugongo y'umwana w'imyaka 2 wapfuye mu buryo bubabaje cyane, bikaba bikekwa yuko yishwe hakoreshejwe ibyuma n'umugabo n'umugore bari basigiye kumurera mu gihe ababyeyi bari bagiye mu kazi. Ibi ngibi byabiri mu mudugudu wa Mushimba kagari ka Gihara mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi ku mugoroba ku gatandatu tariki 20 Kamena 2026 nkuko byatangajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ifatanyije na polisi y'u Rwanda. Abantu babiri barimo umugabo n'umugore we bamaze gutabwa muri yombi bakekwa kugira uruhare muri urupfu rwateye agahinda abaturage b'aka gace. Amakuru atangwa n'abaturanyi avuga yuko uyu mwana yarasigiwe uwo muryango n'ababyeyi be ngo bari bagiye mu kazi nkuko byari bisanzwe. Abaturage bavuga yuko nta makimbirane akomeye yazwi hagati y'uyu muryango n'ababyeyi b'uyu mwana, nubwo ari amakuru avuga yuko ngo mbere bari barigeze kugirana kutumvikana kwaje gukemurwa binyuze mu biganiro. Uwo muvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yemeje amakuru avuga yuko uyu mugabo ndetse n'umugore bakekwa kugira uruhare mu rupfu rw'uyu mwana bamaze gutabwa muri yombi. Yavuze yuko amakuru yibanze agaragaza yuko uyu mwana yabarishwe hakoreshejwe ibyuma, ariko ko iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye ndetse n'icyaba cyishe inyuma y'urupfu rw'uyu mwana. Yagize ati hatawe muri yombi umugore n'umugabo bakekwa kugira uruhare mu rupfu rw'uyu mwana, bikekwa yuko yishwe hakoreshejwe ibyuma. Iperereza ririmo rirakorwa rero kugira ngo hamenyekane neza icyaba cyateye ibyo ngibyo. Nyuma yo kubona umurambo nyakwigendera wasijyanwe ku bitaro bya polisi biherereye ku Kacyiru kugira ngo ukore gusuzuma rizafasha inzego z'ubugenzacyaha kumenya neza icyateye urupfu, abakekwa kugira uruhare muri urupfu bafungiye kuri station ya RIB ya Runda. Iyi nkuru kandi ikomeje gutera agahinda n'amarangamutima benshi mu baturage muri Kamonyi, cyane cyane ko nyakwigendera yakiriwe umwana mutoya cyane kandi arosanzwe usigirwa abaturanyi kugira ngo bamurere mu gihe ababyeyi bari bagiye mu mirimo yabo nk'uko byari bisanzwe buri munsi. Abaturage bavuga ko batunguwe n'aya makuru kuko ngo uyu mwana yarasigiye abantu bari bazaranye n'umuryango we, ibintu byatumye benshi bibaza cyaba cyaratumye ubuzima bwe buhagarara mu buryo bubabaje cyane nk'ubwo ngubwo. Polisi y'u Rwanda kandi abandeho kugira kubutsa gusaba abaturage kwirinda amakimbirane ayo ariyo yose ndetse no gukoresha inzira zemewe n'amategeko igihe habayeho kutumvikana cyangwa se ihohoterwa. Yanibukije kandi abaturage ko inzego z'ubutabera zihari kugira ngo zikemure ibibazo byabo batarindiriye kwicana hagati yabo cyangwa se kwishira ibikorwa bishobora guteza impanuka cyangwa se gutuma abantu basiga ubuzima mu buryo butunguranye. Mu gihe hategerejwe ibisubizo by'iperereza, abaturage n'umuryango nyakwigendera bakomeje gusaba yuko ukuri ku byabaye kumenyekana kandi abazanwa n'uruhare muri urupfu rw'uyu mwana bakabiryozwa mu buryo bukomeye kandi hakurikijwe amategeko. Iyi ngiyi byabiri mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi mu mudugudu wa Mushimba akagari ka Gihara mu murenge wa Runda. Iyi ni isoko y'amakuru yavugiraga mu karere ka Kamonyi, naho nge nitwa Mwinyabari Obedi ubagezaga aya makuru. Obi Time News.